mātou te whia whaalongo I ai. E mātou te malili e ai. He sua mali e oe anganga pai. Te whia whaalongo I ai. He mātou te malili e ai. Apa mai whau mai. Tango mai e sui ai. Tātou tatalo. I o vai le tua lo mātou te mā. Oi e I mātou, o e manatu mai. E ui lava I no mātou wanga sala ma ele lea I unuma no mātou vatua. A o e lava o le atua o umona e whetalai, o e o le atua
e tumu i le alofa, ma le alofa muti vale. Le nei tae au fou, ina ua mātou wala fai mai o mātou moenga. Mātou wa ia le mala mafou le nei aso. Mo mo atu le pō ma le pō li uli sa mātou mo moe ma malo loai. O na wha manatu mai ei lea ia te mātou. O loo soifua oe lo mātou atua. Wha manatu mai le malamalama e le ngatai lea lo mātou atua o whaalongo foi o mātou talinga i manu whelelei. Ua tau sangi mai lunga o la au wala to avatu le vi inga i la o fio. E pei lava o na e ao mai lo mātou atua. Na e whaia mea uma mo lo vi inga. Ta mā leo a wha manatu mai e manu whelelei. Leo a wha manatu mai e leo soa e o le la i le nei tai a fou. Leo a wha manatu mai ina ua mau atu le pō ma le pō li uli. Le li ie lo mātou atua ua wa ai o mātou mata i le mātala tala mai. O funga o la au i o la tau lanu ese. Le li ie lo mātou atua. O i mātou o le pale ali i o au ngaruenga. Na e whaia i mātou i lo whaatusa. Ina ia fōlinga i mātou i lau fio. Tama, le ase mea mātou te watu i lau fio le tai au nei. Tama e le aise mea. E le aise mea e tasi o ea te mātou. O mea umalava o la Jehova ia. O mea i le langi, o mea i le lalolangi, ma mea i lalo ifo le lalolangi nei o la Jehova ia lo mātou atua. Tama e whaafitai i le leo lea ma leo laolo i a te mātou. Leo a mātou wha leo atu ai. Le vi inga ma le tau langa o le loto whaafetai i la o fio le nei tai au fau. Ina ua mātou au lia mai le nei aso fau wa e foai wa e whaau popo mai i aso o lo mātou ola. A o mātou no nofo mau ai le nei lalolangi. E le tu mau, e le whaia foi mo i mātou. Ta mā whaftai, ua uma ona e a o hao mai i a te mātou. Le nofo anga e whavavau i lo malo lea lo mātou atua. Na e saunia a e le i whaia le lalolangi le nei o lo mātou no nofo mau ai lo mātou atua. Ta mā whaftai, ua e whaailoa lea nuu ma lea ai malo malo. Mo i mātou o lau whanau. Ta māle nei tai a fau, ua masauni, a mataina fo i le nei por kalame lo mātou atua. Ta mā o se ngā luenga e whaia fua pe au noa malau fio. O le ala lea ua mua ai o na matatalo mavala au i lo nofo ali i le langi lo mātou atua. Ta mā, liu alo mai au fofonga i le tai au nei ta mā. Awane e furitua mai ia i mātou. Mala mātou te talo, mala mātou wala au atu i lau fio tama. Ia e talia mai lava i mātou i le tae au nei. Tama a fio mai a oi i le tae au nei. Ia nganga pa ia. E te whetalai ma moli o lau upo lau sa vali ma le whe au lea. Le tae au nei i le aio fina ngalo maloto o lo nuu mauta ngata. Ai maise o lau e kale sia pa ia lo mātou atua. Tama ia aluatu male mana lau upu le tae au nei. Lavea ina se nganga mo lo malo lo mātou atua. Ai sili. Ona wha malo si ai le tino ke riso. Ina ia tasi le tino ke riso lo mātou atua. Tama taulava ina ia wha o ngā mai i mā ua o au mea whai ngā ruanga. Whao ngāo mā ngutu o mā leo, wha ngāi oi fōi o mā laulau whaiwa. Ia ai whetalai pēr oia nganga pa ia e te mori o lau upo le tae ao le ne iro mātou atua. Ia whamanuia, ia le mai moa ma le whaalongolongo au tangata malau e kāre sia le tae ao le nei. Ai maise si o mātou atunu pele o Samoa. O whea lava o mai moa mai eisi o mātou atunu pele i turu inga e whao le nei ke lope ma le nei lalolangi lo mātou atua. Ia o atu e le mana o lau upu le tae au nei. Ina ia wha amano si ai i mato uma i le taimi ua mātou iai. Ta mata talo foi i ngā ruenga wha lave a le o lo ita mai.
ma te whaatonu i le suafa o le matawali o Yesu ke wiso alu ese. Au ane i whaalave lave. A o fola ina lau upu i le tae au nei tama. Oh, hallelujah. Anga le lei mai lau fio ia i ma ua foa i mai le loto mau. O le loto matala o le poto o au mea alofa pe ona ole atu ai Solomona i lau fio tama. Ia e fo ina le poto lea ia i mato. Ere ngatau i ma ua e whape na au auna uma ale atua. O e oro o ngā lulue. I lea platform. I lea ai ma lea ai lea nuu ma lea nuu. A maisho tutonu o lau e kalesia. Fo ai e le poto lea lo mato atua. E le o le poto mato te mita hai. Ai o le poto mato te ifo ai pea i o mato turi vai mo mato whape atu tama. Ia mato avi ia o lau o fio i mea uma. Ia whamangalo mai i ma ua o au. Amata ina e lau fio. Le nei por kalame ma nei whasoa nei tae au fo. Whai uina e lau fio amaya. I o mawhapea i fo lava. O i ma ua o au auna e lea ngā. Ia mato avi ia, mavi ia ai oe lo mato atua i le tae au nei. E le suafa pa ia le suafa mamalu. Le suafa siri ese maua lunga e lo loto e lau tele. Le suafa o lo tumu i le alofa. Ma le alofa muti vale. Le suafa leo lo mato ali o Yesu ke riso. Ua matatalo mavala. Au atua i le nei tae au fo. Amene. Ma amene. Ia, i ele tua nei tae au fau. E manatu male te jonunga ia ole a whai ia lo leo. Whai ma whonga tau mori sunga leri whatonu. Pasta maika pureta nei tae au fau. Ia ma te whawhelo i tuai male anganga whaloalo. Ia i lautapua inga Samoa. Ia i le nei tae au fau. Ia malole soifu manuia. Malole langi e mama oupa ia mo sa mo whaingata Samoa. Ia ole a le toe o iai sa ma whamatalanga. A wai le toe se poto, ma se vave, ma se atamai. Nate mawhaia, ngona ia toe liua ina, ia pa ia masao sa mo uma ona. Ta oto, ia maia le pa ia o le tua le tae au le nei. Ia ma te whatalo whatuai ma le anganga whalo alo. Ia i lautapua inga sa mo nei tae au fau. Ia whapito se whatalofa i le au whainga ruenga totofia le tua. O lo whapena ona whailele malu. Ia i tue fia o hao te arone. Ia whapetulu inga malava o le laurangi. O whea o e maua mai e le nei polu kalame ma le nei ala leo ma le nei ala ata. Ia ma te whatalofa atu. Ia te oe le tangata o le tua, ia malo whare tua, ia i le nei tae au fau malo le soifua manuia, ia malo fo i le whatoto, ia i le ngaluenga le tua, whatalo whatu fo i le tino ke riso, le au pa ia, le au pele nei tae au fau, ia malo soifua manuia, malo te talo, o lau te talo, ia le au lo maua i pea e, sunga li whatonu ia malo foi tangata e mai se lau whainga ruenga pa ia le tua o auto o wa mai lea taimi ma lea taimi ia awa lava le fola ina atu lea ia o le tala le lei o le malo le tua lea taimi ma lea taimi i lea aso ma lea aso ia e whatalo whatu foi uo ma pa anga Global Kingdom TV channel ia o whea lava o e au mawai turu inga fia o le nei la rolangi nei tae a fau ia whatalo whatu ia te oe le uo pele ia i le nei tae a fau ia whatalo whatu fo i le sunga i whawhiangainga o le nei fo i tu o le tōvini a le tua le alo whatu noa i sunga i whawhiangainga mo la tō whalitua i mangele ia whapea o le hanga ia mese fo i a manukau ia whatalo whatu ia te outou le au whainga ruanga ia mo tō whalitua nei tū la o le tae au ia ele tua fo i se whatalofa ia i le ta maa taitai o nei fo i tu o le tōvini a le tua ia sunga ia e lia tawai ia o loo a fio malala nei tonu pua i Amerika Samoa ia whatalo whatu ia male anganga
fia tele lau sunga ali tanga tau le tua nei tai au en manatu man tai tununga ia o manuia pea ia oile tama ia ele ngata i leo le fa malolonga le tua i lau sunga ia ili nei tai au fau le tatalo ia alofa le tua ia tulutulu ia lo soifua ia wa lava tau singa ia ole lafu ma moe le tua ma fo i lau to fa le tua ia awani nganga mo lona malo ia malo soifua manuia ia malo le langi mama ia ili tatou ainga ia ili nei tai au fau ia taluai o leo ua to e nei porkalame mafuafuanga le Global Kingdom TV channel sa malolo mai ai telewaso ia ua tuana ia tu ia le ua to e matalia nei tai au fau o leo e le manatu ia ole a tu ina tu fo ia le avanoa ne li sunga le li fatonu Pastor Mike Bureta ia e fai atu ai fo ia sana saunoanga le anga fai ngatau pa ia mo sa moa ia mai se tapo inga ia ale au ke usiano ma le au fatu tua ia ele ngato nei tai au ia maso uma sa to no fo tatalo ai ia a ofenga ia le klopo ia manisio ana fo fuanga ia male anga fa alo tu ina tu lava no nei pasta ile usunga ia fai foi sau noanga ia e tu sai man nei tai au fo male anga fa alo ia le tua aftai le sunga toina le tinu fa malo at fo tatu ai mai lungo penga fai langi oi sa lo ia le tua so se motom so se lawa o lo fai ona mau mal tatu au nanga ia tai au oi sa lo o le ata lo ia o ia sa mo amene angole atu tofi ia le li ia nei tai au ia ua sili le pa ia o le atua amene ia tatou te launga te sia ai i tatou mafutanga e mole atu le wha malo ma le wha taitele o no nisi fo i o aso ia sa whianga i el tatou au nanga ma nisi fo i o porokalame ma fuafuanga mo le toil wha malo i la autou te talo la autou lango amene i le manatua mai fo i o le au nanga ia o whianga i ai ma nisi o fuafuanga le ma alfia mo le atu fo i wha taitele i wompa anga ia i lato umalawa na sota i mai ma ia le tua ia disi o tatou porokalame ia whaftai le tua le ua toi a matalia le nei aso lo ia whaftai le alofa maleanga le o le tua le ua ma wawa yatu ia moutou sila mai ia o lo maulunga pe alfa malolunga le tua lo ia te ia tatou umal nei tai au ia o whalpenga ma wheo i o tala lei ia nunu atu whatini o tau sala ta mamti la matu o si o tatou atunu ia le tua le nei tai au almaya le au le a te amatalia le tatou pokalame le aso e whaamanuina Ia le tua. o Iova sunga i whawhiangainga o kauna le tua o lo matou so tau au nei tu fo i o ngā luenga le lii whaftai te talo glory hallelujah i lato malava ia o lo o matou tabu mo e fo i nei tala inga ma le tu o le tovina le tua glory ia whaftai il manatua fo i o mau tangata amen i lau tau te talo e maise o tatou au omnanga ina ia au le tala le lei i tunu inga o lolangi praise the lord ia pe ia tala e masani on tatou tala noa whaasoa ai o le atua e le o se atua na o Samoa o le atua mo tangata uma so Amen. se lanu ma so se ngana le ale malosi e au ia i tatou au omnanga ma le tatou tala inga Glory. ia tatou te whaalango lango lava i taita inga ale nganga o le tua pau le stala le tinu whaftai mo le avanoa whaftai fo i le tua le o maua le whilo inga malau sunga le toina sa o le tala le toina le mato i tu malo tu mai lo au e se lo au le lei so eh ia le tua ia Ega le ale tua amen ia tai tonu ia pe wa fierce fulu tau sanga talu na tato vala ia now na toi fono fa pi tu foi tu sai male sa un noanga le sunga le fa tonu ia malo talo o la talo le ia le o mau foi le malosi ia e o mai foi fa wa nei o nanga ma nei tau tua i le tua
Ia, ai le i amataina la le tātou Paul Kalame ia ma tātou anga ia tu tātou tusi tai au ni. Ia e mua o na mori atu ia le whaafitai tātou sponsors. Le UP Group, Money Transfer, ia i nei o tau, ia o le company lea, ia o le mau te next door, ia ma le auso sunga li pule ma le whaitua, ia whapepa ia le au whainga ruenga, ia mori atu le anga whaafitai tātou major sponsor lea, le UP Group, Money Transfer, ia malo so fo manuia nei tai a fo la sunga li pule ma fatua ma pa ia o le au whainga ruenga. Ia ele ngata fo i lea o le si tātou sponsor o le Serve with Love, catering, ia i Manukau, ia mo le atu le anga whaftai tele i la sunga li pule luka ma fatua, ia whapepa ia o le au whainga ruenga, ia nga leile tu i whi au mga ruenga o nei aso. Ia ele ngata fo i lea ia o le tātou Bravo Automobile, ia i Manukau, pasti. Ia mori atu le anga whaftai le sunga le lipule, ia whapepa ia le au whainga ruenga. Ia o le tatalo, ia anga leile atu i whi au mga ruenga o nei aso. Ia fo e atu e le atua ni ngā ruenga se tele mo o tau. Ia mawhamanuia atu, ia o tau pisinisi, ia ine nei tu la o le aso. Ia o se whaftai pupule to e mumu, ia, sauno ia. Wai, lupe o sauno, lau sunga to ina. Ia. O nolo, iai fo inisi o tato sponsors. Ia. Le te sila mai sa moa i lungo le tato screen le pito i lalo. Ia. Ia le ua, whalau i loa ato le sunga to ina, ia nisi o tato sponsors o loo whapena o nā ngā le lei le nei foi au nanga se foi nei tōl tala inga ia peona ia le Prince of Peace le kalesia sunga whawhengai ngai atila lei marwhaltua ia mai loa ia le tua pasta marwhaltua ia le kalesia sponsor o loo langolango ina le tato au nanga ia le tua ia whapea foi le Ministry of Reconciliation for Everyone sunga whawhengai ngai a vai ia le tua male au nanga i Brisbane, Australia pa ia le kalesia i Brisbane ia le tua ia whapea foi le au nanga tato Alia Tours sunga whawhengai ngai a Timo ia le Timothy Williams male au nanga Alia Tours mai Wellington ia whapea foi ia le tato Manai Broadcasting Network sunga i le lia wao ia Carl Sua ia le tato nanga le Manai Broadcasting Network i Henderson ia o longa lue mai foi lato i Taylor West ia wale whao laino nganga mo le malo le tua o le si tato sponsor lea ia i o le tato i kalesia le loftu noa Pentecosto i Manurewa ia o manga lue foi masunga to ina ia le tino ia le tua ia whapea foi ia le sitato sponsor lea o le Suburbs Kitchen ia sunga i le tamaita ia o ia tala ma le au nanga Suburbs Kitchen ia o nei ministry uma o loo whaia ia lato tala inga amen ia pe ona ia le UP Group Money Transfer po tato major sponsor ia o loo whaia ia il tala inga su mai la fo sau se lengi sa mo ia mo fo fa malu fa le nganga mo e pe su mai pa pena fo le sunga ia Sam ma le au nanga le pro take i Manukau e su fo fa le pe pola ta vale tulo ia o nei tama fa na o se tatu atu o atali i ma fa fine o le tua amen ele ngata e mawal so ni ile au nanga o lau sa o lau se le la fo sa mo ia mo fo mo fa malu si fa le nganga ia le tua le ngata foi leo le au nanga tato Serve with Love catering ia tamaitai pule ia fui lima ma le usau auna ia luka sunga le pule ia le tua ia au nanga uma nei o lo fa pena ona tautua ina le malo o le atua amen ia foi la disi o tato sponsors e le o mana o foi le fa la wilo i lato ia au lo fa pena ona au mai le lato lango ai te ilo sa mo sili lau lango i lau tatalo
ia whapea fo'i ia le tato au nanga o le mana onga tupito leo le au nanga mana o mia lau tatalo Kerisiano mana o mia lau tatalo sa moa ele ngata fu le au nanga ia vi ele li au so o se au nanga o so o se tovite o lo ka lue ai tama whanau sa moa waltala ingo le malo le li oi sa lo mia tato tato tu fatas ia e sfa tai fa tolea a wala tule ta mai ale tino e tu sa ia ila to o lo si ile lima ia ma tu tole fatu ia a wale fina ngalo le tua o tole sila la wel tangata ia a o le fina ngalo le tua o lo tato ngalo e malanga fa lo le tino vi ele tua pasta e mana i tele le tūlanga le pe wa matai le ta por kalame nei tai au o le winga foi le o le ma famtalanga se i tulo sa mo le tai au fo e le fape foi le ua ma fai loa tua i sponsors ia ono sisi tūlanga pe o se foi le o se awala ua ma fai loa tua ina i fatau wana wina ai oi pe a fa pe foi le o ye se nau ta inga ia te o foi le te fia au na ile tu i se isi awala ba tai pe o le vaenga ia sponsor ia le o ye ni to o le tūlanga foi le ia e fai lava i lo loto mali male se la ngona foi le au mai le tu ia te o ona e fai ale ale ia e fa malulu atu ne te o fa peo ma tala no atu le tūlanga le ne i o ma fa tawa na wina ses nanga e le upu fa pena le apostolo Paulo le tonu tusi le la ma fa so atu e ta ne foi le lenga fai a Filemoni foi le ne te o fa fai foi le fa tawa na se i tulo sa mo ne ta ya le winga foi le wa lai ona ma tu atua ilunga ona o nei foi nga luenga ma nei o nanga ia ele o se poto sisi ma se malo sisi le fai o le falango lango ile nganga o le tua ta pena le tua ia le loto le sangata ia e fisosoni e la fose taulanga pe fai se fisosoni ina ia anga i pe iluma ia le tala leo le malo le tua pe o le tūlanga leo leo na ma whailo atua ia tonu leo si le fia uma pa wale mea le pe ua fo le whamalu atu pasta ona o te leo isi sponsors ia le na e whala ua nei tae au ia o te leo iloa morning whamau ai whaftai leo e la whawfoi ma whailoa ma ilunga fo ia ele lei ona whailoa atu awai te ngalua foi le ia te le loa ia te oi ai e morning famaoni nga fai foi ai te le fina ngalo e fai loa ia lo sua fa foi le i lunga i sponsors ia e le o lilo ia o il silfanga le tua na e te ngalua le mea lilo a tali le tua tali fa ali pe o le winga na ia na ona toe fa pi atu moli atu le nga fa te le i sponsors uma ia o la to lango ina ia glopo awa anga le sponsor ia yo le vanga ko le ko vai mai ama ia le tua o lo ta pena le tua loto isi keusiano ina ia move i luma ia le ngaluenga le tua male tala ina o lona malo ina ia tele ni nganga mo lona malo ia pe le wala le o to fa pi e tuai masoso atu foi e tu sa malabu sa no nga sponsors ia famanuia le tu e leo ia ma use kawi ia ai tau i le tua ia oi ia i le ngaluenga le lei ma le mea le lei wa e ofo atu mo le tua malana ngaluenga ia famanuia la le tua ia tu ia ma sponsors uma e kale sia pisngisi ia ile nei tai au fo ia male anga falo alo pasta pe isi si meto via fa popoi ai ka kele o i le o filmon e le o vai fo tato malu tau fa le nganga le so tato fa tu pa mana ia telen mele wa sa no ai o nei le tu o le au nanga
e le o alu le pao a tātou, e le o ola i le wifi a tātou, ia o le totongi ina fo i o leino fuanga. E tongi le tupi, mo le silafia e tātou ai, ai whawhetai, i le atua, e o na e saunoa, i nei au auna, nei tama whanau, ua e se tō whala tō te tō se whatu. Amen. Wa le upu moni, e le fua il te le, po le lai titi o le whatu le te toina, e fua i le mea lai sila mai le atua i lolo. Amen. Le ua whaatupu e le anganga o le atua i le loto le tangata, e na te tō e se whatu. Amen. A wale ngā ruenga le atua. Le atua. Ia, le ua, e le nāma la ina le aunanga, le ua anga i mai au nā le atua. Amen. Le ua susu mai le au whainga luenga tofia le atua. Glory. O se whai toa, e tā lai e le whita kalo le atua, e le o se tangata po se kalesia. Ia, nei ke ua bai mo mari tātou a inga whapesori. Ko ake le aku pia le klopoa ni ke le sponsors a. Ia le atua. Le ai, pe ansa unoto ina. Ia, ma le kaupopo atu ni tae au. E le fual te le, po le lai titi, ai fua i le mea wasila sila mai le atua i le loto tangata. E na te whai ai se mea sili mo le li. Ia, ai mo le atua alwhaftai tele i sunga i whawhiangainga, pe ona ma soso atu ni tae au, e le isi mea sili na ilo lau te talo. Amen. Le isi mea sili na ilo lau te talo, o lo o manui ai au nga le atua, o le au whainga luenga o lo au to wa mai. Ia au wale, whaawawina o tatou tala inga, vai to tongi fale, tongi pilo moli, ia, tongi pilo wifi. Ia o le au ngai o le fatu o lo toto e nei au na le atua, e maise o nisi o tatou ai. Ia, au wane i aise langona fo i lele o le ai, o le mea wa toto le tua le loto le tangata. Sili o na vi ia ile tua. O le lau ta inga ile au nanga Global Kingdom TV. Ia matala pe ale fai totoa. Amen. E susu mai au na le tua. E la tau te moli mau. A fai koe le te. Ia vi ele tua. E le na o fai fi au. Vi ele tua. La se me wa toto e le tua i lo loto e te fia moli mau e te langona mai le tua e ola i se anganga. O le aunga le marfa moi o le tātou au nanga. Ina ia mawhai o nā au atu le whina ngano le tua. Le tua. Ai mai se lava. Ma le wha mua. O nei tātou tangata sā mua. Amen. Ia, e pese si me koe fia sau noa ia ilwa e ngā lea e tatele i me i tawhatu. Pasta, mana ia le tūlanga lea o tasi lea vaenga fo le fia whamanino. I le au nanga. Ia ma sponsors ia e fo ia o ala tau la fofo ini taulanga fo ile le tono o le klopo o le memo mo fo le fia fa mala matu fo ile le au ke siano ia male pai o se tato tunu o le nei au nanga mane nga luenga fai ele o tulo ele o toto ngia ma o fa pe kongi ma o nkupi pe mo mai ni kupi mo so sponsor ia ona au mai lea tulo ma aia pe a o le weekend u fa pe mai pasta ia kanga o lau kursi lau lea le hai le fa pe na ia le au nanga nei le si fa fonga le tua i le tala le o te fai tua a uia o a uia no sau i le klopo malo mafaufa o te le kailo ia tu lo sa moa ia me se foi initial platform foi le la pe nga lue foi le fa nga luenga pe se te me mo isi so ani mo isi nga kupe pe rimas fulu pe fie o ko pensing ia tangata le sa nga lue kai pe wa te le tai mi e ko kala ia lo ke sa i every day o ke usu mata au ia o se le fa penga le la ma se nga foi le te o fa pe o ke manga o ke sa i o le weekend ma uma i po kala mel club ma fa le o ke fa ku ia pasta mas ka kupe le ai o ke le fa penga me nga ngo sa ko grupo la si le fie le tua ala ngo sa o wi o te fie au ona fa nga la ka lengi mai le tua foi le ia malingi ka ni o le to e fa nga ruenga le o mo fo fale ia malo ma fa
o le ua e kokongi au le malo mai lau kupe au sau whaongaro kai mi a koa i le ai ala se me o e mafafofa pe a me kokongi au le kropo pe mai se tupe ia kai pe o me ia se lengi le ua o lango mai sponsor ma tu lango fa pe le ai le mai le pe fo na sau no atu pasta e kokongi i pili ia malesi me ia fa le leia ia le au nanga ia le quality o masingi o me uma o a me manga o mia me langa le au mai ia ma kongi le fale ngai ia o le power le wifi kele mau mea ia ma le leia la quality o equipment le fa ngai kon ipe o computer se ma kele mau mea ia ai fisi kai ni ke maliu mai o cameras me uma fa penga ke a fia sau fo i te mai mo engi so ngai so mai fo i maka ma kaminu milo i tonu i o ngol fale ko ru ma poku ia si sau fo i e moli mauina ia le matango fie o le tua ia male mea le fa alu ia el klopo ia se lengi makupe ia au mai ia i fo ngisi mea o foi le mana o mia i le malo ma me fa pena ia o me anga e fa nga i se le ni ia o sponsors ma tupe ia o mai ka ko sponsors ia ma te le o fa nga ma singa senge kasi ia o le nau ta inga ia alu le tala le ia lave ina ia Samoa ia tele ni nganga mole malo le tua lua ia maintain lo tato fatu tua i aso uma ia leli ia o tua i le aso sai ke alu i le fali kakalo o lai e le mole hanga i lo loko e ke fia fa longo pe i le upu wai because ele ke fa longo mai aso fua so lua skof aso valaide malolola i le skonga i mele sa o lai e si platform ai si uso no halo matama fa na o Samoa lau ki ka vaha kua nga kai ia e ke me i fo iai po le truth set you free ia maisi kele o mau o unanga ia mangisi fo ia kale sia inga ia tu mau pe maintain lo tatu fa tu awange i drop ila pe o le nganga na le na o to e sia fa popo tu fa pe fo ile ina ia mau pelo to si le firma tato malama fatas ia tato ngan lue fatas e ati nai pe ati ai ia le malo le tu ina ia tele ia mole malo le tu male ngan fa lo pasta e si mea e tato moli ma fa mau tato si mata pes o loto fo ina o nei au na po tama fa na o lo lango ina le tato tala ina ia a fa peo tu lo o na le tu le fa foma mai sila man ni tai au o le maua le wanoa e te fola i le tala nei. O loto nei, ma nganga nei, o nei tama whanau o langolango inga nei au nanga. Ina ia mawhai o na maua le wanoa, le au whainga luenga. E susu mai. Le anga o le au nanga, e le o se e kale sia po o se tani tonunga. O le au nanga, po o le TV, o le malo, o le atua. Amen. E tatala la le whaitoto a iso o se ta ngata lava. Se wanga ki wa e su mai malau tali tonunga. Ia ele align ma le. Ia o tātou ke risi anu. Tasil tātou tupu. Tasil malo tātou tau sinyo iai. Ia. Na ona whapena atu ni tai o lawe tala le si la le tu foi le a whapea o le te ngalue ai te fia mana o foi le sau e whaiso i tu la po so waso i ia o e au wala foi e au wala malama ma au wala ina ia malama foi ia sunga le i whatonu ia ma tau le foi ngalulue i ia ona longo mua le o le au ona le tua nai te ngalue ai e tau ona mai se pepa po se kusi funga se confirmation e lo ai o nai te ngalue o ngai ke ngalue i lo tu langa le a foi le esa o po o le nei te ma fa si foi le fa longo mai foi le ia nga kui foi le lunga sau fai fola tu ia au leo langa o ka se le manga yo leo langa le e o we foi la ia le klopo i tu langa fa pena
leina ona tala noa tu whapea. Ina ia tātou whemā lama. Awa, kai peo mele tupu. E le si tangata ua leko e ngalua e whailele o i tutono e kalesia mo leko e loku leko e whaialonga kofinga. Ai a anu sa mo. Ka ki loko lela unga me sa mo isi e kalesia. A le ua leva nga pā i al parungi wheloroa i solo i ua leto e pe o le langa i le kalesia sa unga lue i Australia. Sa wha pe ngala ko whainga maanga ia. E kua ia o le kahat fo le ke alma o e fo le isi la loku la i Samoa ia nga longo mai le ave i le kahat o e ma longo mai le fai au ia tangata le fai au le Australia i loa i o nga lue a le li le o malo o ko e loku a le li le o malo a le wala ku markata o le ko e loku ia a le kalia kulore e fai au le ngi o so le o le vanga lu se malo ala ko fia la unga i le kalesia le Samoa ia pe o tūlanga na foi lele ia na ona ia ngā mo tātou uma natu pa e oe ia malama ia lele foi lea awane i sausisi foi le manatu whapena ia la ua le vanga nga le koe wha la unga ngai langa whaife au a le la saukiki mai whaife au le forfola kunu mo klopo ia o tūna e aue ai fo ia le sunga le whatonu ia malo fo tangata ia mātou le ngā lue ina ia i le ai le usa ngā lue ngā ulo i sis o le ngā lue ngā le tua e kaunga o ngā repe o upu le ngā mai e le tua e amosa ia pa ia o tau maranga pa ia o lo tau atua ia e whape ngā soifuanga na o se fautuanga ma se wha malama anga o i lea taimi i fia susu mai e whaisau porkalame po se aso stasi ia ona vai mua le o lau whaife au tala noa iai pe alau oe ke sau pere ai ia a whailo e malia ia lau whaife au e te sau ia whailelei mai le whaife au se kusi e a mai nge le ofisa ia na whai tau foi lea ia ngā video kola ia e wha maungi ai lau sunga ia o i ku ua ngā me mangi ia pe o se le to e so sone ia le ka inga ka pese pata o matua i le tala whaife au na whai le mele na matua nga i lo lo ia a whai ngō whila sau noanga sunga to ina ia le tino e leo se TV al kako a inga wha mole e le va pe ai fi suma ka suma lea ai o meo malo le tu se sa o meo malo le tu kai pela tala se tasi o una sa fa ila lo ile mesa mato nga tu se fa mole le se lang ya tu ai e le le ta a fa mai la ya lu le o la fa ba le ai o meo malo le tua o uma na tu mata manga le tua amen e sili manato yo vol tangat le otio o lana tangata mi o tu tu lo le ngana le fa nga le au na le tu ya ngi ya me maliu ka ki fa longo kunga mai she's in a better place la walu ya me tala la au na le tu e se fo le to ni au na le ai sa mo ke misiano ele se lang ya tu ai nga fa moli te le ta ai fe me wa ya le lang ele se lang fa ka ki langi o langi pa ia pa pena foi la nei o nanga ele se TV ata tau fa moli o TV o mano le tu ia viere tu ai suma e fai le le ta tau talam ta tau fa sa ia tu ia ma feutanga i au na lo tau ngā lue ai ina i o lato malama foi lo sumai man meu wa tu ele tu lo loto malo fina ngal ina ia awane i tau lea ngā ina leitu foi o le tala ina e mai se o le kalesia lo e sumai e sumai fa pe ia lo ke lo kui o monel sau noang ia e umang e fe kau i masi au nga fa me soli wa leva ma ke lo ala wal marke kusi ko selam ma o ma le si fa video de kalesia la tatu fatunga ya fa me tatu fatunga yo vai au lava ni ate i matou tatu foi bai au le toi gosi ia viere tu tatu bole upo le tu au tatu malu ta fa le nganga
Ia, ele tua nei tu la o le aso. El manatu male taitonu. Ia ole tato anga isa olo i tato famalosi. Ole a mau mai se famalosi mo tato tai au nei le tusi le Filemoni. O Filemoni na ole tasi ai le chapter tono le fiongo pa ia le tua. A olo iai se feau. Olo iai se famanatu. Ia mo tato. Ia I mese atu tonu le ekalesia ke wiso. Lea ma faitau atua. Foi lele wai le tele ni verses o le chapter le kas. Nga o le lua se fulu ma le lima ia foi upo o le tusi lea Filemoni. O Filemoni o le tangata. Lea na tusi mai e apostolo Paulo ia le tusi mai tonu o le whaipui. E au mai la I le tangata lea o Filemoni. Ai o le tangata, o le kewisiano. O se tangata o le ekalesia fo I lea I le nuu le ka o Kolose. O ina. E iei le tangata le, o le tangata la, ia o se tangata fo I lea maumea. O se kewisiano fo I lea... O le leilo na ta mau ainga matulanga whapena. O le maliela o le tusi nei. Foi le ana tusi mai e le apostolo Paulo maila ia I tangata lea. O lo iei se a o onga, ele kasi se a o onga ila ua ai I verses I lua se furuma le lima. O le tusi lea le apostolo nga maila I tangata le ngo ia Filemoni. E uma upu o le ngangana. E uma mawhauwhaunga, tātou mawhauwhaunga. E le mawhai ona tātou fo I lea tāo fia atoa le loto ma le tamau a inga o vesesi e lua se fulu ma le lima. O le tusi lea fo I lea paulonga kusi mai e kukongo o le whare pui nga au maila I le tangata lea. E mafua la ona o le tangata lea sa ngofo I po o le au aunga Filemoni. Le tangata le ngo ia Onesimo. Na mafuai na lai ona au mai tusi mele tusi lea. Ia Onesimo le tangata foi le sa fai ma au auna pe sa polonga. I le na vaitau ma le na vaitaimi. Ia o lai tau mau ai to tonu o Middle East to inga whainga whapea. Foi lele fai au onga. A fai au onga ia tusa o au polonga. Fai au fi au fai mea uma o isi ko inga polonga feoki I lalo le pulenga tangata le o ninga le mea ka o le polonga. A ka ko va ai la I le tala fo I male mafo anga o kusinga kusi mai le apostolo I le tangata le ngo ia Filemoni. O lo o atangia mai e fo I lea ia leo langa sa ola I tangata leo Onesimo. Wai a kako fua iei. Ia le kei sona ese Onesimo. Ia pei fo ia o tātou. Kau ke polonga. Pau ale mea lau o mai lota mafau. O lo ka sona ese uka lela va. Uka lela va polonga. Uka lela va fai fe au. Moe fe au wala fe au. E te mingoi le leo le ona. Sole, alu, sole, sau. Ia ngā le ka pau ala ka kari. Iyo, yes, no, yes. Lea lau lea ma whaitau atua nei foi pui e amata atua I le ma whaasoa. Foi le ia o le tala wa loa ona e whaalongo iei. E leo se tala fou. Ai wala ona mato e avatua le tae au nei. E ei le pahenga le mate fia tari tala noa iei. Le tā ua o tangata e tōru. Ko lua tangata I e tala noa mai le tala lea. O le apostolo, o Filemoni, o Onesimo. E tōlu wa tangata le tonu o le tala lea. Peo le alanga le mafia whaasoa tua I foi ia. Se taimia watu ia pasta. Mai foi sono fina ngalo sanga ia foi vai. I le whainga o le kusi. E ese le makaukia o le whainga o le kusi nge. Ia au ia e whai mo kua I o strako a au ia ngi mawhauwhaunga mai foi lea
a le kele o le oa man tamau ai le ko kongo upur kusi dia ia ala sa ma faita wa tuala na i foi puia se fitu mua a pasta ia o Paulo o le ua no tia ono Keriso Yesu o Timoteo foi lo tato uso o lama tusi le nei ia Filemoni e fa tangata o le kusi fa mai o le kusi ala ua mai ma tangata le o Timoteo e sau mai ngu fonga le o lusa o ingare nga maua e le aposkolo nga ua saule malanga longa lua le nga oso mai lungo maunga e man ko le ngu nga kau ai Paulo malanga mua ingai lusa ma te pe koi fo i do i Antioka ale o sau malanga longa lua oso mai lunga oso mai etu maunga kau mai iri fa ifo mai lalo mele ta o lusa ma te pe le la mo wel tangata le o tangata la le nga fai makali o la aposkolo ya sawi fala tangata mai o Paulo o le ua no tia ono Keriso Yesu o foi lo tato uso o lama tusi le nei ia Filemoni o le pele na tato ngā lue fatasi ma afia le pele ma Arekipa o le na tato mata tau fatasi a toa male eka le sia i lo fale ia yate o tau le alo fatu noa male manuia mai le tua lo tato tama a toa male li o Yesu Keriso o te fafta yatu i lo ua tua o lo o tau ta ua oe e le au noa i au tatalo ina ua o whalongo i lo alofa ma le whatuatua i ate oe le li o Yesu a toa ma le aupa ia uma ina ia ngalue lava lo mafuta whatasi le whatuatua ina ia matua i loa mea le lei uma o i ate o tau i a Keriso Yesu awa lo usoi ua tele lo mātou fia ma le mawhanawhana ona o lona alofa ina ua whaamawhanawhana ina le aupa ia ona oe o le au whaikaupea o le nei valu o le nei e ui lava ina ua ia te au le pule lava mai i a Keriso e polo a ia tuai i a te oe i mea e te tau ai o te ai o iatu ona o le alofa o a nei lava o Paulo le toe ina o le ua no tia nei foi ona o Yesu Keriso o te ai o iatu i a te oe mo lo ua te alii o ono semo o le na whanau e au a o noa tia lea la kua i mangingo le lei o le upu le pe fonga le mangai i upu o le vaenga o le tusi le whamai o lo ia te au le pule o longa winga o lai a pauno le pule ai vava ai tangata ia pe a whaaku langa tangata i to tonu o le ekalesia ia o pauno ia kusa o lea kusa pe o le tai o le tai ulu lea o le ekalesia ia o sawailola ia i a Filemoni ia o le tangata o le ekalesia ekalesia lea i awa e leo ka ua mai kolose tonu i kusi lea Filemoni fako ai fa maungia o kolose ye tangata lea pe ai fai tau le kolose falon fo i pues fulfitu ngai ka uma ye ngata ngata lea o inga foila e ke fa maungia ne ka ngaka lea ngoia ono semo o le kolose fo ai o le tangata nga avele kal le kongo o le ngule o le tangata ngoia Epafara awa o kolose ma i le media ele i o ile apostolo Paulo pe na tu vai ai penga ku ai le rofi vai o Paulo i le media ka o kolose na o le tangata le sa fe muri ai a Paulo le tangata i ngoia Epafara o le kolose o le tangata nga ia avere kala le i longo ia le emo enga i o le marka ko kama o semo o le kolose fo o lona winga o ile fale o le tangata lea o Filemoni le fo ringa mai o le sai ele kalesia lea la ua sola ese loa ia ono semo mai sola i Roma ai vava ai akaku kilo ile o langa o le tangata lea o ono semo e atangia mai ele o se tangata fo ile le ami o le lei ele o se tangata le lei kanka lea
fa fe ngo fa maungia e le sanga tale ya le sola ese mai le sola ese mai lona matai ai sola ku ai lalo I le mere ka u kolose sola I o I Roma le mamao le menga sola ye a ole va ia tu tala a ole fa mai ia Paulo o longa kari a o Paulo o le far pui o le fesili fa fenga ve makali o Paulo fa fenga maua e Paulo ia ono semo o lona winga nga sola ku I a la ku far pui lunga I Roma a e leo fa matala mai la ele tu si po le ala nga menga fa I Roma penga nga oi ai a penga le pe fale ai a penga ka le pe ka vale inga po anga mesa fa inga wala inga end up I tonu me le apostolo Paulo a lesi va enga te lo ai le tangata le foi le e foringa mai o se tangata foi le nga ke le I malama I le tala le a pe foringa mai le o se kerusiano a foi le fua le sola ese lo vingo mo polonga fa lo ku la oki ni a tele fe au mga luenga idea so marea so sola ese lo sola ese mai lo la I lo no matai sola I Roma a aleva va ia tu le tala le kusi le wa mai o le kusi le ko e manga o Paulo ko e fa fo I mai o se mo I lona matai o le ase aka o I le mea mo ta tonu o le kalesia ke riso a o le au alu ia fa pe a fa fo le I au na le tua a o le si au na le si au na a le wa sola aku le kamaloku a fide mongi sola ku o a sola ku o mau le si fai fe au mau e Paulo a o Paulo ele o kara I o lai fat pui a o le makua I ma ngai o le media o e vai e leo se tala inga Paulo foi le nga alu lunga street po le singu sa ka la I Paulo I kokongo le fat pui au I Paulo tono le fat pui le folinga mai nga fale pui o ko ongo semo I malu waku ongo semo I kongo le fat pui o ida nga kalia I lo e ongo semo ia le li I kongo I mafo mai ongo le mori mau ai a Paulo a whatever nga ngofo I a Filemoni e folinga mai ele o ise nga luenga fo le lei uia pa war me le fa inga fa polonga a le ai ma se ta u ye ma ta la I le tua po I ova le o Israel ai sia la nga le fa ma nga polonga le ala o fa fa lo ko semo ia o ka wa ve me anu a sola lo ale o sola tu o le lo po la nga me nga fa I Roma le nga ele fa matala mai tus ale wa end up I wa vai le fa mai ia na o fa na wa la no winga o le me a winga o le nga mau e Paulo I o le tala inga Paulo male moli mau o Paulo I kokongo le far pui le nga o le nga far pui le ala o tensionunga o le nga far pui e kui o le nga moli mau ai Paulo le alana na toe fa na fo winna I lo I tangata va ai le manga toe fa na fo winna le wo fa na e Paulo ia I le o langa o no semo tono o fat pui ala mo mau ko fat pui fa pe I me chato kasi le o nga manga e ni si uso lo o fat pui o nga lulu I fa pe fa ila ko Main Street ton ia ai fo ni stanga to o fat pui nga fat pui a kwa nga lo ma le o langa fa ke siano le sai ai o ma fa le lau fat pui ia va ia Paulo le fat pui anga alua ka ma ngai mo fat pui ale lo ko le ma fo anga fat pui le fat pui o ngo le ngo ke riso Yesu e le lo fat pui le ngo Yesu ma le tala inga o le malo le tu ale anga pa e fat pui o ngo e kango I Cooper Bank ai fat pui o no le ngo ma le mo ma winga o le ngo Yesu o le mo ko se la upa senge pa e fat pui fa penga ia pe se una le va nga le o amata to I pasta I le manga ia kele mana ia tele foi le uma upu a tanga tele mfainga fa makala le kusi le matanga o fio kusi le kusi me la poskolo ia filmon ia malanga fa pasta
Ele ali. Bonima fa maun. Te lo ele tele se vai ngai ko popo ia ile. Vai nga le wotai ai. Le mele hei laiti la wa fa longo mal fai tau. O le sola. Sa sola. Sola ko inga ole wingol tala. Pei al tala tu spa ia. O tato manatu ele o manatu o le atua. Amen. O tato wala ele o wala ia o le atua. Le ala pe nga sau no la sunga to ina le tino o fa fonga me tato a inga le taia. O le pe folinga mai wa ye se mea pi o le ia. Po wa ye fo se mea wa o ona i lona loto i lava ma lona matai le o Filemon. Ia, wala inga sol. Sola lo. Ia. Ia kai pea mo finge wo le polonga le a inga o ko luo fa longo kwa wale mfanka kali. Ko ke ia ke ran ko igal kae. Wala isi. Sola lo e lua la me ale sola ma ave me ko kingos ko inga. Ia pe sola fo ia vai vela ia tu lo vai ko. Ole sola al tangata le Filemon. Ia e monim fa maoni e ma ko ai fiu ka ko e fetu na ile tu singa la apostol. Amen. Ole atale o mai i. Ole pe ol mega le fa ma fa la o ia fa popo la usa nonga. Ole mea na tai ia le tu tangata. Ia. Ia. Ole ala sola ia on semo molom na tu le sola mai i luma o Filemon. Ia. Ai le o sola mai fonga o le tu. Vai ele tala tu spa ia o le na fa naua e a. Ia mo ngele so ngong. O le wala inga kusong semo Timoteo. La ngola tadi fa le ngango Paulo Timoteo. Ko fa ngau ko mong semo. Ia. Ia le wala inga kusa ka mai. Ia. Wo man manga vai kas. Ia. O mai le mana vor fa o tanga pas. Amen. Vi ia le tu. O le winga la tala. Samoa. Ke wisiano. Le tama ma le tene tala vo lo fa longo mal tael ni. Se ke fio ke sola. A kongo la lilo o si la fanga lu tama ma lu tina. Lilo o si la fanga la fai fea. Lilo o si la fanga la taita. Po e sola me foi pula fa fa kan we. Aile o lilo o i luma o le si la fanga ale tua. Ia. E vai i tala tu spa ia. O le na whana ua ea. A o whea le sau kuskusinga. O le sau mai koun me le no tia i le apostol. Amen. Paula leo sau au ia whau popo le tinu o ngā le ia inisi whai upu o ngā bawa tu tātai. Ia. Paula me lo ke pie maria o whalongo i lau taltalanga fo o le mta upu le tai. Sorry. E rei loe ongi se more e sa oi e lo penga la foi faise si me pi oi o ia le anga ma fu ngo o ko kongi nga ma foi na o tonu fal pui pui wa pe o le vaanga na pasa we manga le ka ngo o le nga solo ku i ka ko ke le lo po le ma fo anga nga solo ai ai ngi si upu ku si pe dua ko dua so ka fe ku si foi le pe o la masalomia e foi le apostolo e Paulo e isi nga upule tua ka ke le fa pe ai se me foi le o se me wo ko se e kusi ai lungo la wa kan o ke al waku ku kon o ringa foldinga mai ka o ke le lo penga sola wa polonga le konia le lo penga nga sola ma se puso kupe e kanga ku Filemon e me de sai de kanga kupe ave foi le e keu e kanga ku ole se me a su e nga se mo ole se tani e bera so la ya no ngafo ya ai wa kanga ku sko ingo Filemon i le me le fa puko ya nga ku si ko i le masenga ku si ai si anava ia moi kanga ku o mo fai kau
Vai kau koe sola mai cash o kusa o le si vahenga te le nga re kala nei foi le kau kele o kusa o le kau makea po le ale mafu anga kongu wa lenga sola o longa winga o la polonga ia po le me po se me fa pena ia penga sola mangi ke longa ngalu mangi mea nga e loi upu ia lenga koe kali le ko kongo le kusia paulo lenga mai afa pe e se mea o ko se pa se nga ku I fole lungo la account o upu nga le ko ka ke le yo o ye longa winga pe o le ka ngia mai upu le ka ke le yo o ye o lenga nga o ye le se mea I de falo fili mongi sola o le si lava nga tau te fa maungia e le menga sola ko I lalo I le mele ka o kolose ave sola ku kolose ai end up I lungo o Roma o le fesiri e fa fenga mo se kupe kongi e pase se va ai alu kolose yo ma le mele nga la ko yo lo winga le nga la ku ma le kanga siri ma le kashi o I vo la le atangia mai le o langa o tanga tale lo penga la ku lo ngai lungo ngai I kali e lungo I Roma ia spend ale le cash Keino. Me ke aka I le ka fa makala Me lo que vaya con el tacho ai nga Keino e fe lo ma o le sola o se mo sola la vai que sola Uso no se mona sola mai ko lo se anu Roma ai masalo ia le sanga sola mai o ai kupito anu Italia no sola mai poru kuria vai da ye mo le mo kolosi sami si ni feme mai kupe fa fenga ngalu o kolosi Roma ele si I Italia o longa winga e nga oi kamare ele o fama tara mai foi la fiong pa ia le tu foi le mafo anga ngala inga enda apu ko foi pui o winga ngala ku ro spend foi le umar cash le ngala ku mai lo pe ngala ko ka fa nei club ia mo ni fale foi ngai uma lo mar cash ia o lo pe pe merenga o le wi ko nga oi e lo nga penga ko nga oi ngai penga ko tulo penga ko oso ko se fa de sia nga mo e lo lenga end up le ko fa pui o I la le fa pui nga ko nga le fa pui e ko le anga la ku lo la I ala ku lo fa longo ku e ma ko Paulo aka ko fu e le fa pui Paulo e le se nga oi ele o se sola vo o le mafo anga o le fapui o le apostolo o le ngo Yesu Kristo amen wa ile ma ngai ke le pe aka ko fapui ia aka ko fapui e ku la le o e oso ma ko kai ia fai ke ka ko ke siano ai lo mai ko se kasi pase nei ko kongo se fapui e lo kasi si sua fo Yesu ele ai mas se o kongo far pui fa pe o far pui sua fo Yesu ora au di makango vale ara mai au ami o pa ala e ko kusale lei ala wa enga ia ma mon semo ko le al ko inga ma maul sola ya lo ma wa Jesus ai le ma e sola ku ia ma wa ye Paul o le manga ia la le tusi foi le pasta ia o le ka ngongi le ala wai loe Paulo wai loe Paulo me la ko le ia toi lo male kangaka male ngol kangaka le asa sa au ngari sanga tale le ka o ku e loe le apostolo Paulo ia ele o ka o mai foi le kusi pe fa pe aku la apostolo foi le ya on se mo solo mai foi o esa foi ko nga oi ngi ko yo tsa ko ngol fale ar ko vanga tangata o matua fale anga ia malanga nga luenga le fai ko ngol fai pui
O lona winga o tangata mai sa ye dia kaimi. O ke kari kongo pasanga faula inga o tangata. Le sa ye ko kongu I le fapui de taimi au ye la poskol. Langa o langa luanga le o langa ministry le fai kongo fapui. Amen. O le ia fai foi o e fapui ia mfainga fai se ministry fapenga kongo fapui ia. Why not? Amen. Ia tangata le wo I longa loko tangata foi le wa Salamon ka Yesu. Kanga fai. Pe a fai o na te I tono to ese nei te o feo e mai mo mai nei tu la. Po ngi sida po Samoa po fela. Pe aro se kai mi e mai mo mai maka mai e ka uni faso. E se mercau. Le loa e kere o mala mama e do. Pe ai se anga nga end up o do langa I kongo fapui. Amen. Ai ngalo ia te oe makako uma. Ole no foanga nga. Lewa position ai o e le tua I. E ke mori mauinga I longa I ngoi ko kongo fapui. Ia maso se mea. Amen. E le fapenga lo walu fo le kala I le wala mfainga e kala ia Yesu oe vai kala I kongo fapui. Tala I tono no foanga rough places for I. Nanga ko kede o ka koe. E fefe ma musu e o ingo foanga fo I e fape sorry. O ingo foanga nga kumura o mongo mo. E ka e le ulo. Ia nga e fasi o ki o black power ma vanga nga. Ai ngalo ia tu. O ngare o position o e le tu. E ke moni mau ko I lau next door mongo mo por black power. O ke fefe. O te popole pa fape o o tangata fatu tu e te tali tonu I loa tu pe o mea paulo renga fai I you can do it Hallelujah fainga e moni mau I lau next door o lau next door o le o ka mari le kengi le nga ka I ya le ya la lo fai se ya lo karkarango ye ye macha o ye Yesu ia nga lua le o le nga le tua ia ka ko ia nga le koko a ma fasusu le fa kupu ia me nga le tua fai vai foi le me o kupu le ala wakalia lo le wakalia o no semo ia Yesu I le ala o vai le mafofau e se ma le ngai o mafofau o ngai fai fea o manga o ia o le o ngai lo le o le o talia o semo ia le fauna tanga a longa fala me lave e le mere kupu I e le o le lei malonga matai le kakalenga sola mai le o nga moa ia Yesu le o kalia Yesu I o nga nga ruenga al koinga ai vai le hata mai ma le makai sau ma le nganga le tua le apostol le o nga I roa ua koe fa nga fo winga le koe fa mai o le ia ke ia le pule e le pule e ngo fo I ai sia le anga o ia le wa Amen. Le o ia le fa na fo wina o ia le o langa moli mau le wa kalia I o ngo semo ai le o ile a vai le mafa fa o le o le tau singa o le me ka o le file mu le va o le au fa inga sa le manatu I fo ia Paulo fo le ia o ia nga fa o la inga o ia nga kalia I o semo ia Yesu e fai mali ma fa o sa le ma fa pe nga ia le apostol sa ma fa le apostol le o le o semo mai malonga makai marka ka le nga solo mai ia ma me nga sa mai le po fe me nga sa fa ka wai vai le ma fa e koe fa fo I la ia ono semo I longo makai inga ia fa le lei malongo makai upu manga ia le kongu ia kalia mai ele o se polonga o se uso au nga ia ke uso Yesu o uso au nge koe ka uo so polonga o uso ia ke uso Yesu ai sea langa le o kalia e o semo ia le fa ortanga ma fu mai la le apostol ia past manga ia soli ka ke fiu ka kalango I kusi dia le anga manga ia ke kusi ngara luas full 5 verses ai matautia ti ele tu te lola fa pa mai emo ta to mai fu tai ia to so ol ta to
Tato tusi langa mana e pe ya ona sa uno le chino. Keli. Fai lava si onga le tusi. Fai si matango fie ma le tele o mea mana na ia tono le tusi. Ia, sa le vali atoi fo ila so atai au. Ia, ngai al mea. Sa sona. Saungi koe ave o yo. Me sidi ale wo e whaora inga wo e talia. Mwhai ango ku ua oe. Ila upule. Ia ai le mwhai ngā loke iloa. Ngai ele me le whare tau. Le wo e talia Yesu le ka wa. Ai whawhea ia. Sko inga nanga sa markang kupe mai o. Ia. Ia le tau. Ia sau no ia la sunga taina wale fa mai ino tapo kala ben tai au ia le tua malole on sai foi le sino ke iso nei tu la o le aso en mana tu ia o le fangata mai I le sa tu fasoa te tonu ia o mo foi se fa maro si au nei tu la o le aso ia ala tu fa tu le po le tua ia mo tato uma ia au ngā ia men tupu fo I le olanga o semo ia me se foi le vao o tangata kai pio kai mwhai se au ro ia foi se au o ngā tā ua I le vao le au whai ngā ruenga ia wa mea whapea ia le o tupu ia alu atu loa ia loku I o ia whai ia la ai loa o lenga o aku leanga I kasi ngā o onga lenga o aku leanga I le au luku ia la kali ia whape ia mai ro kako luku o koe o ia so leanga ia ia me whape na mea le tupu en manatu mana te tunu te le o se o onga le ngata o tatou ku ka ko ia o semo tu la whape na ia me se la au whenga runga pa ia le tua foi le ia maua le fetausia I moni le alofa ia whamaoni ia mamao na whai o se mea au amne I tamu whai lesi au na whaleanga lesi au na me tupu ia whai o leile anganga o le tua ia te oe ia la mele koe kuli ia whaleim sau e alu ke lua whaleim ma le whai au whai sito kala masko ia sau e dole ka ko ngā lue be whapenga ia au taimine o la whaangata mai I tatou mata aupu toi mau fo sisi so ngā tai au ia pe tatou ia le lofa mareanga leo le tua au taimine ia o le tatou whai se taro pasta kina tu le wanoa nei lau sunga sau ni e fo se taro pupu e whamai ai ia le ta polo karame nei tu lau le aso mareanga whaaloalo pasta Ia walo matou tua ameni o e o le ngaluenga sa tele tamal le tai au glory hallelujah matou wanga ia le tua lola ai le tua le tai au malo ainga ameni le tino keriso praise the Lord tamam tina au no tofi le li e le o sa matou upu ia le o tua le afionga la o fio matou te fasoa matufa a wale li se oso le matou whainga malanga glory o matou whaaftaile tua le tai au o no lo fa manatu mai hallelujah o wa o mai yes ya te matou le yo matou I lo moni le tua lo fina ngalo le ava fata le va fe loa I o tai amen e ma faile li I o matou ngalo lue o I matou o lau fanau tasi I matou umai lumol si la fanga lau fio tatalo le li e whamanuia so matou ainga lungo penga te whailangi wompa anga I Global Kingdom TV whamanuia I so se maota ma so se lawa le li e mai se po kalame o le anga I atu le yaso lau auna I ati whau pe fui lau auna I asu I sala ia I le tolo wanga le leilungo le ea masini o lo whaungaina ta mātou te whaale au ngaina ngā luenga le poliuli I le suafa malosi o lo mātou whaola ta tele ta mā whaiwina le polo kalame I lo whaatasi mai, whaaftai nganga pa ia, sa e tautala mo I ua le tai au. Whamanuia I so mātou atu no pele o Samoa.
ono Yesu wala toi mato Glory, glory. amene 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 Salon. Ya, mai a tia nei le tilu malo fomo folu. Perisunga le fa tonu Pastor Mike Poreta. Ya, ma te fa tu nei tu laudas. Tu fa soifo. Samo. Ya